Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am as life is and no waste and life in a quality I had has is nice. But snake it can back again. Snake it can back again. Ngomong iku sing bener. Snake it can back again. Aku ramudeng. Cicing bae dia mah menyahok aing ngomong naon. Dengikut dia ya dengikut ya wis aku harus ngomong apa aku ora mudeng pemirsa iku uang ngomong apa aku ora mudeng nyahuan sehat tapi nyahuan aing ngomong naon aku menang baik coba ada sama cicing sahabat BC dimanapun kalian berada, kembali di Jeng Opel Castello yang selalu punya cerita. Alhamdulillah puasa pertama sudah terlewatkan. Sore Opel tamat sehari. Disidik-sidik di tempat-tempat nuka kaler, nuka kidul, nuka lanjat tepira ayah hiji jelema masih bebaturan Opel kene lelumpangan make eta make masker ayah diperhatikan ku Opel dipikir-pikir tapi manfaat oge ya masker selain mencegah COVID-19 baru dokternya COVID-19 di sisi lain bagi Islam KTP mah maskernya teh emang manfaatna selain mencegah COVID-19 mencegah bisa remeh di bibir banyak kok dia ngomong naon aing kan banyak kok salah ngomong apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm back again yang Opel Castello yang selalu punya cerita, tapi cerita pahit mulu. Tapi sebelum cerita ngopi lah beh, tuh cek kapal selam. Mana? Ngomong-ngomong, sudah memasuki bulan suci Ramadan. Marhabannya Ramadan. Tapi biasanya anak muda zaman sekarang banyak sampai bulan suci Ramadan teh biasanya masuk jalan-jalan gitu kan. Sok ke mana gitu kan, senuk mantai, ke carita, ke anyar, ke gedur, binuangan, balik mau lauk, layur balik. Aneh. Biasanya kesek balik mau layur teh ya gede kelar we. Tapi si Opel betul boga cerita tahun ieu. Kunaon sababna? Lain ku teu mampu, lain ku ulin. Lain ku sibuk. Kunaon? Ku rumasa teu boga kabogoh.